Ana vostra las cifras grandes. Giats. Giats en schon carins animalins. U bet? Ma per animalets c'è pi piccins tits giats en els en somma be ple carins. Perché tits giats tocen tits animals scarpants. Angal c'è un po' pi piccins e ci magliano ir animals pi piccins. Ma di zets persiva e non tira massa. Quai è Purzel. Scols biars giats mai al bumo brequis, el vai budien setze caccia. Die avon in Perons ans scientists svizzers voli savoi cons animals die giats mai in propi. Els han rimnau tot les predes dels giats en ina visnaunca. Miurs, uccials, raunes ed auters animals. Quet els han inflau aus in studi dell'America confirmau ha portau cifras ample precises. Tenor quei studi mazza in giat vardia 200 miurs ad on. Jetzt ja umender, intorno 40 uccials. Els radun 20 miliards grigiuns meinten noch quei 4 milions miurs a 200 mili uccials ad on. Con quei sauden Purzel e ses collegs dels animals c'han una grande influenza sulle popolazioni dels animals pins. Per quels sels giats tot auter carins, herzigs animals per prender sil braccio.